o ko whamalmalo i e talamalo e whanua, lo tu pe moe ako, pe au kou whatapu ki e kakaitupu e whanuani, anau tolu, a Ken Pelani, maananga Ken Pela, matakari na nawala, pe he whatapu ki e matakari talaku i sene, o ki ai e whaafe, ko i sileri i tui kavoki, ke ma talanoa e polokalama e lo au, pureiku, pe a o kou whaapapa eni ki e tahine princess ko la tu fui peka tuku aho, o kune ma i moa ako i Ken Pelani, pe he ki e tala whikaulahi e tonga ki Australia, ke tui halangi ngie, mo e apiko pou ono, ai ngahi haa koto ape, kau i whanua whare amatapure e kau takilotu, pe a mo e tonga koto ape, me ngahi tapa ke mea mai ki ai, me iai ki he polokalamani, pe a moko te ke mea mai i he kaha o kou tali le rei ki moutou. Ko e polokalama te fua whaifio e ni a University lo au, pe a koe tau kawe ngā koe to'o naa ki whare wawanga, koe tau kawe ngā laha ia he polokalama koe ni, pe a koe tau kawe ngā te whito, koe Vaughan's, koe Vote of No Confidence, pe koe whaalo to tae whalalaanga koe i tonga, pe a moe kaha o e patoa. Koe ku hoko atu pe en, pe a mo pure iku i kaha o e patoa, ma kei tala noa atu pe ai, ka e tānaki mai ai Vote of No Confidence. He kai te utoi whaloloa, pure iku kou taritari le rei koe i e pongpongini, whawhika e tau kei mau e moui, pa ku whamalo i o tuku tā i wā kei whahoko a e tau polokalama. Ka te utuku atu ke te koe ke kamata, mo ke hoko atu pia tatuk tala noa ai pe malo. Malo apito e palofesa pe ki mo hoko atu ki tala noa ko roto ke o atu ke hufanga atu he whakatapu ko toa pe, wha o atu pe me he polokalama ko ni. Ka e tuk mua haki tai mua oku ke whakahoko ki lawe o e pongpongi ko ni ke taha o e topiki taloina no mui mahalo ko e mahako masesinen e le walu pe ko hiwa no mui ai ka veinga ko e ni. Pe a leo ko mafuri hola ka veinga ka ko huinga pe ke alupe ai ka veinga moanga ai fai fononga ai fai fopolitikare ko ni ko patoa. Ai ko ka venga o si lava ia tu e professor ko vote of no confidence mo ka hau o e patoa. O ko tu professor ko e na te whakaosi osa ki ta polkala mana tok osi. Ai a eta pehe o kutoe ki kau hage o kutoe ki kau mai ai poua o whaha i whakapolitikare ko ni ko patoa. Nā tā lawe whoki ki he nau o toe hū mai ai nau whawhawhonga i he tonga tapu wha. Toi hū mai mo nau whawhawhonga i tonga tapu whitu. Pe i he whiri whakamui taha pai election a tonga, toi hū mai mo nau whawhawhonga taha i he tonga tapu hongo furu. Ai koe nau toko tolu ia i he whare area o e whonua. Pea koe koe mea si, patahanga whakawhihui, koe hea koe uhinga e toi ki poupoua mai ai whahai koe ni. Pea na tau si lawe kai, ke te lawe ki ai, ki toi whakaiki, tau si lawe ki ai, taha ngai uhinga whoki, koe ngai whakailo koe na nau whakahoko, pea nau ikuna, o kau ke kau minista e tolu koe ai kabineti ai pureanga lolo tonga, pea nau ikuna, pea nau malo. Pea tawa vele waki ai hange koe ngahi u whetu kuaki holo i he anga o e pe koe hame a heoko pe stay ai kau minista pe tuange whakataimi moe ha panata pehe koe tahe ngai process hange ki tātānaki mai e pe ai pou ai whaahinga ke whapolitikari koe koe pātoa. Panata pehe whoki ngai tau tipeit whewheka koe i he whare area tau te whitu ke patiseti whakataha mo ripoti koe a tita lahi au pito e nau kau whakataha mo kakai kotoa whakapofonga i he whare area ai ta whaaki koe a whakai whakanga a hono taki a e tauti peiti
ke omi kakato ngai whakawhihu I koia ko whai ke anga whai whatungia a pure anga lolo tonga. Ai ko mea na ta me hawai o ngata I tapul kalama na e tok o si. Ka koe mea mahu inga foki e palofesa ai hu mai ai for a process koia koe vote of no confidence he takata I palemia. O koe mea for wen palofesa. Koe purea ke ne wha ai ne hoko ai mea ta taupe. Pene oko ke ngahi u whakailo pe koe ngahi tuwaki o whai ki ke heke whe tō ke anga whakamamafa o e ngahi launga na whai. Ka koe mea kumahuinga, o koe ke wha process koe ni. Koe tua wha ke ni a ene hoko, pe a totonu ke tau tari ai me a koia. Pele ongo ha e whakitaranoa a kuha, koe ha moia, koe prosesia koe ni, pa koe koe ilo ko tui, koe koe whaka osie ni palofesa. Te utuku atu te koe? Ia malo apito e pureiku, pe a ko whamalo atu he whakatokotoka mai ai tapolo kalama I he kamata, pea koe ngahi whakaukau mahu inga apito ena ku ke hanga o tuku mai pea umoni apito ia koe poini e pe e ua whao siko whilawe atu ki ai umoni apito o talanoa ko ia koe kua tautou hoko mai eni pea koe konga lao me konistu tone o kui kai ke tau sio tau tolu me he tau ngā I polo kalama mo lo au o kui ai ha mea mau pe kovi I he mea koe ni he koe konga ia o konistu tone pa koe konga lao. Pe hange ko ho whakatala noa mahu inga au pito. Kua tau hoko mai pa e ngā oe aki pe ia I he whare area kotoa he koe konga ia o kune ai ke longo mo ui no wakai hangahi matawaiwai pe ko ngahi kai whakalao I whaifatongia ai kapneti moe paremia pa koe chicken koe konga pe ia whoki koe mea whoko niu o tōloto pe ia he whakaukau koe check and balance ai hono wakai I ki he potu tatau pe koe talanoa koe separation of powers Wheta ofi aki whe wahe aki. Pa koe poini whakaosi na ke toi talanoa ki ai o mooni au pito. O kui kai ko ne whakaosi e ne ana. Ko ne osi e ni koe whare harea hoko. O ku tau osi ilo whakatatau ki lao mo ngau e whare harea. Ti nau toi hanga o whakahoko e mea tatau. Ka te whakafoke ako e pureiku ki ke hoko ai tu malo. O kou tu te ki tu ni kata sio ke composition ko ia ai whahai koe ni kuna nau whai e lau ngai e takatai ki palemia. Mare. Pea ko hia kumahu inga he kuiai foki ai whai whapolitikare patoa. Ai a koe whahai koe na nau raunga I koe ke tuhifo ai takatai ki palemia. O kuiai ai tokotolu me hou eiki no pere. Ia. O koe ai toko tōlu ai me he whai whakapolitikare patoa. Pa koe ai lewa toko ni mai, he koe nanau toko tahataha, me he whahai koe kau tau a taina. Aia ni matolu walu tahataha. Mare. Pea o kumahau inga whoki parofesa ke tau sio ke composition koe ni. He kohinga, he kune omi lewa ngahi mea e ni heki. Koe uru aki, how long te nau kei whai tahai pe ai ki I whahai. Ko ai whahai, te tau pepe koe whahai. O kui e asteria koe conciliation pe koe whahai whautaha. Ka kunau tau mua kehe, ka kunau hange koe ni koe coalition koe ni ai National Party a moe Liberal. O kuneo o nau whai taha pe, ka kuai ko different, kuai e nau ngahi visione kehe a ki nau tolo ku, pe a kuai taime taha ku nau lele mo lupe, mo lele, wai whai taime ea ku ki taka, hange ku toi whai ki ilongo aia he nau waha a nau tolo, ko hinga ko ngahi tau mua. Taka mea ko whaka, taka mea ko hanga o hake ai composition ko ni, he kumaha uinga, for how
long. Ai nau whakataha ko ni professor tu kwa koe. Ia malo apito pureiku. Kata. Koe poini koe ko fie tāna ki atu pe e taha. Koe konga koe ni ho tala noa ki whatara ke coalition ko Australiani. O kou tui foki I hanga I makai ki ngā unu whate mokalat wha mamani lahi. O kou tui foki e alu pe a e tau kata. E alu pe e tau whare a tau tōrui a whakapāti. Ka e take time. He koe kuhinga koe ki ai. He koe natulai a te mokalati o whare area parliamentary democracy. O kune o ange e foi tau ataina. Pa ko ange e foi lau maari e tene lava boi ngahi whakakaukau tene lava taki nau tōke nau whakapāti. He koe kukai kia ha parliamentary democracy e mamani e ta e whakapāti. O ku evolve pe ia, o ku alu pe ne evalusio o whakapāti. Pe koe pāti ua, pe koe pāti lalahe ua, pe koe hama u vaavai ki tawa taina. Ka koe hange ko whakatala noa koe na o ku mooni aupito. Maari aupito o hanga hulu I mai fo I konga ko ia, koe tuu he taimini ai fo I kau whakailo koe ni na nau whahoko ai pare miame kapneti koe fo I konga e tolu. Koe patoa, nengo tika I resisita kau tanta anua pe ki ai koe paat whapolitikai. Pea mo e te pire ai hoi ki nau pere, pe mo kau tawa taina. Whakavoke atu e pure I kumai. Pure iko? O ke whanonga mai ko koe eni. Kai take. Pure iko? Ko me uhinga ko hangai o ki afi ki he competition koe ai tau pepe ai ko weni. Iyo hoko at kata. Okay, whanoko mai? Iyo hoko at kata. Iyo, okay whanoko mai kau? Iyo ko whanonga le rei atu hoko atu koe kata. O ko whanonga mai? Iyo hoko atu koe. Hoko atu koe kata. O kai ke whanonga tau, o ko osi rea atu peka o ke whanonga mai. Iyo kone ko whanonga le rei atu pa ko koe enu ke ongo le rei mai pe. Hello? Lea mai ange. Iyo ke ongo mai. Pureiko? O ke whanonga mai? O ko whanonga le rei ka te koe? O ko whanonga le rei atu? Ke hoko atu? Pureiko? Wakai anga ho headphone ni. Wakai ho headphone ni. Hello? Iyo kon ko whanonga atu. O ke whanonga mai? Can't listen. Iyo wakai ho headphone ni. Pureiko? Wakai ho headphone ni he ko whanonga. Oh, it's okay.
Ko whanonga tau ka koe. I can hear you. Ko headphone ni ke ai ho headphone ni ke whanonga mai ka au. He koe ongo le rei mai. Okay. Sai tamini? Iyo ke ongo le rei mai ko ia ai ho headphone ni ke whanonga ka au. O ke rea mai headphone i laptop u. Okay, whanonga mai? Ko whanonga atu ka koe. Ko whanonga mai. Hello? Iyo, o ke whanonga mai. Rea mai laptop u. O ke rea mai laptop u kai koe microphone ni homo mea. Rea mai laptop u ka au, he ku ke ongo le rei mai. Ka koe ke whanonga mai koe ka au. He koe ke mai o headphone Can't ni. listen. Ko headphone ni. Pureiku. Ko headphone ni. Iyo? Ke whanonga mai. O ke ongo le rei mai. Okay. Ta koe hui ngai kula ve koe kom position ko O koe mea hena na ke tau ai o koe ke lawa whanonga pa koe ke ongo le rei maho rea. Pureiku. Pureiku. Ke lawa whanonga mai. Pureiku. Pureiku. Sina lele le rei mai pe mea muka taki pe ku ki parapare mai ma prokalama. ko hinga ko ya kom position ni ko Iyo hoko atu pe. nga ko 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 ai Pureiku o ke rea mai laptop u. vo O ku motu mai o. por ko en la que la ki ai ki he kaha au Pureiku kai ke. ko ha ai me e hoko Pureiku ke whanonga mai ka te au.
ai lau Hello. Io, koe whananga mai ka te au. Io. O, koe whananga mai ka Koe imini. ko le atu. Pe sai, pe hoko atu koin ko. Yo. Pe hoko atu. Hoko atu. Okay. Koe ko le atu. Io, hoko atu. Hoko atu. Io. Sai. Okay, whanau mai tai mini? Io, na ke ti motu. Io, sai, hoko atu. Whanau mai? Io, ko whananga atu ke hoko atu. Okay, te hoko atu Io. Ai ko hui ngai ai ta lave koe ke composition da ne nai. Koe ne ko lotonga hoko atu. Koe ne ko lotonga le atu. Hoko atu ka ta. Hoko atu ka wene ko lotonga whananga atu ka koe ki hore a. Hello. Io. Lea mai repto pu. O ku ke ongo mai. Pureiku, koe whananga mai. Hoko atu ka take. Pureiku. Ka take pe ko whenga ke urea ka pureiku. Ki motu mai ane mea. Io. Hoko atu ka take. Ko whanau atu ka koe, kau ke whanau mai kau. Io ko whanonga atu, ka ke hoko atu. He got any headphone there somewhere. Koe whanonga mai. Whanonga mai. Io, ko whanau atu. Io, lea mai. Lea mai he reptopu o te ke te ai homo sistemika ke ta anoa mai pe he reptopu. Ka ai ho headphone ke ma. Sai, fefe tai mini. Sai au pito he tai mini hoko atu ka take. Okay. O mahuinga foki e professor ke ta lave ke composition ko ni o e kautangata ngahi group ke ko ni he whakaanga ta bebe whakaanga. He koe uhinga koe whihu koe na whakahau kata nei koe how long e nau whakataha i he group ko ni. Ai koe ai hou eiki, te pile hou eiki. Koe ai patoa ai, patoa ai mai whakaanga. He koe ngahi mea o kou loto ke ta ki sio ki ai. Maare. He koe na tūla pe whoki ai hoi ki no pere ia. Te nau whakawheki ki e ki nau tau, pa te nau tu umau pe ki nau tau luai. Ki ha mea o whelawe i mo e toe whai ha to o e toenga mawhai o executive ko ia e ene a whio. Maare.
Pe ko tui ko konga kon ki mui talo e humai ai whakafofonga tonga tapu whā mo tonga tapu fitu. Mo ne na hanga o taki mai ai visone ai patoa ki loto. Ki teke mai ki loto. Sisi ak whanonga no tuku aki i peto o hake. Ai me au kau ke mawhai a ene a whio ke ngai executive power ene a whio. Pe ko tui he ikai te Kaneo e lau hao koe ai toko tolu koe ni ke te pile hou e ki. E ikai ke nau tare nau tolu ke toi whai ha toi mea te nau kei pou i ai coalition ko tata noa ki ai o ka pau e toi o hake mo o hake ai ma whai executive power ai a whio tukat ka koe professor. Whafofa. Pureiko. Go. Ko sas lampeti ani o kore mai pe lava tā telefoni at ke ki irea mai. tā telefoni at ka koe. Okay. Ia saasi te ke lava tā hake ki saasi ka pau ke whanonga mai te ke lava tā hake ki a Pureiko ke rea mai ai. Ka pau ke whie talanoa mai. He ku te kai ke o hanga au o whaata telefoni me ta whakoe ni. Ka te ke lawa tā haka Pureiku ki rea mai ai kai. No tonga kone whenga saus ke tā mai ka koe. Koia. Sausi tā mai. Ka tari ke u. Ke tānge kau tā mā ke whetu taka saus. Ki kau tā mā kone unau me pēs kone koe ai loa au. Io, koe tala noa maari eni i o hanga o mai ai u whakaukau koe. Ulua ki koe vahe koe ni o e tuu ai wharearea pia moe toko tahataha. Foi whaha i tolu, Na aku lawe kia he ma proklama mo Silvestar Tonga ke foi whaha i koe ia. Ka te kai ke utoe alu au ke ti te ila kon whakaikiki u ke hanga o keri mai he pongpongi ni. Pang whakaofa au pito koe poini kona ke toi tānaki mai. E maari e malawa ke hua mai ai hoi ki nau pere hange koe foi tuu koe ni. Ka koe ne toi alu peha me aia ke ue sia e mawhai pure o e tui. Te nau toi mawahe nau tolu he nau tau ataina e nau hua mai koe ngā he ku. He koe ngahi i siu kehe o ku whai kehe no tuki he kautama patoa mo he kautawa tai nei loto. Koia. Koe poini mo oni au pito ia, poini mahu inga au pito ia. Ka te u whafoke atu ka te koe, mo whakangonga tueha mo telefonina a tā maase ausi ki hena ke tau ke waha ene whehu i mo mea tokanga mai ki ai. Whafoke atu. Koe uhinga ia e tata ki lawe i mai mea koia, koe mea koe ke lawe mai ki ai. He koe neo ko kuna wasi whakataha, ka kukwhia mao e discipline au pito, pea moe tokanga i a poini koe kuta lawe i ke mawhai a ene a whio. He koe kaha upeia o e nau wha utaha, a ngahe u grupu kehe unau form koe ne a wha i whakaanga pe koe coalition he taimini, te ke whoka hatau fo hingoa ke he ku fo e fo i whakataha mai koe ni. Pa leo na hu mai ai ho eki o pou mai ke kau independent ko ni i he fili fale ale na toko si ka ku hange pe ko me na tala ke o evolve mari e pe ai anga tuku mai ai piki mai ai fe ma li waki ai parliamentary process ko ia ai aku in part o ku ha pe me he Westminster anga ko e falele ai puri anga Britania. Pe aku mahu inga foki ia professor. He koe mea koe ki he hou ki. Oua na lau amanaki ha whaha i koe ni he taimini a independent mo pātoa. Aina ke lawe ane nai. E whai ange pe a mawahe hou ki ha mea whilawe i pe a moe mawhai koe ia. Tau te whito ki he mawhai koe executive power koe nau toko hake koe tahai e vision ne. Pea o ko uhi ai ku ki lawe koe ni. Nau whanau i he hono interview i e setita, me inu usila, ai whakafofonga whika taha, pe koe whakafofonga a e wā. O ku mahu inga ke taki i tuku ai,
E koe ngai me ai, e lawa pe ke tauhanga o whirio i mo fit in ke timeline koe ni. Ai ngahi process koe la hoko pe whai ai koe ai tae mahi no aki ke tau pe whai ha tau ti pe i kai. Ai koe tahai te whito uhinga ai mamahi. Mo tuka ki tae whakoni stutone. Ai kai ke whai ai tau ti ki moa pe whai ai vote of no confidence pa te tuka professor. Mahaloa pito Pureiku. Io, ko mea koe ni o ku toi lahi ange koe e tau hanga huru i atu me e tau uporo kalama mo lo au. Ofa foke e tau tala noa pe mo ufotu whakaukau e Pureiku ko inga he ku tau kawe i maupe e tau ngau e whaka mitia me tau tawhaako ni mo lo au. E tau tau ataina ke ngā te whito i mea o ku hoko. Koe. O ua te tau support ha whaha e taha he koe angai ana tula e politiki e te alu peke ha whaha e taha ku whanga taa ke te toi tala noa ke ha uwhaha i ma te toi sio ke ha uwhaha i ke. Koe. Pe koe na tula whakaako pea whatongia, moe whatongia whakamitia ko o whainga a maman ke nau tau kawei. Ka koe mea koe nuku ke hanga o mai o ku mahu inga, ke tau hanga muia, pa tau tala noa ki ai, koe fo i alu atu koe ni, e toi toko lahi, hange ko fo tu tānoa, ka mea pe ko lawe atka whafoke atu. Ka pawe whanonga e pe kau tau taina me kau patoa koe ni he ukaweinga koe ne o kunau tau kawei. Owa te nau toi ala ke mawhaipure tu i, he koe mawhaipure tu i, whanonga whakataha mau peia, moi mawhaipure hoi ki no pere. Koe ke tau pehe tau tō luia, koe ke tau pehe tau tō pure, ke tapu harea ki ai. Koe tau hinga pe, na e osilawa fo i ngā ue lahi pak totonu ke tau hanga o whinga i ke wha au ngā i ke ngā ue le rei ka tau tōru. Ai fo i Sao Paulo i maafia mo funu. Ka koe mea mahu inga, e toi toko lahi ange hoi ki no pere hange koe poini uke o mai, ki e ka whaaki koe ni, ka pau te nau nofo pe i ngā isiu loto whakawhare area me ngā isiu ke whanua mo e hāfua o ikai te nau toi hanga o wei ai mawhaipure koe o ene awhi o koe. He koe taimi koe te nau hanga o wei, he patoa me tau ataina, he kaireu ke nau toi mao e nau tōria ha poupou ha o hiki no pere. He oku mahu inga, kau whakaosa kia. Oku mahu inga, au pito pe, ai mawhaipure ho hiki no pere i whare area mo i whonua, he koki nau tōna nau whahanga o whapotu tataui, pa nau toi lawa o tae whapotu tataui, ai ume au hoko he whonua. Oku, koe whoi toko hiwa ia koe toko hiva ai fu ivila. Ka te whakawhoke atu e Pureiku mano, E koe hui au tahanga lawe i e professor foi poini ko ia. He ka mai whai ange ku mawahe ai hou e ki. E foi toko tolu koe ni. Koe aluia ke toi whai ngā taange hae whenga pureanga ke kau ki ai patoa. E tai mini ku nau whakaawha so kong nau humai pe, tari lelei pe independent, ka whae ko ia, moe whakaawha e humai koe ai hoi no pere, nau tari lelei pe, ke nau kau ngau e whakataha, aho no whakailo whakawhare area koe ni a eki paremia. O koe whai step uia ko ia, o keke ulawau ai mahu inga, totonu ke mahu inga i ai patoa. Area ka hoko mai, koe ki whai toko tolu. Ke heia ka mawahe ho weiki, koe urua ki, ke i kai pe toi hau hau weiki ia o kau mai ki ha whaha i pehe, ua ki ai. Koe tāwe mera lahi ia ki. Pureiku ke whanonga mai. Iyo. Kataki o ku motu ai e ta system meiheni a live ki tua. Okay. O ku oware pe ku motu mai live, ko ke ui loa pa hae mea u motu mai na ka mea u hoko he neti. Whewheho taimi, te ke tari mai kau te hanga hoko ta ua ko haa hao lau. Ku toi ta minite uongo furu tupu.
hoko ia lewa. Ia. Sai pe atape. Ia, tantari mai ka taki kau wanga hoko ie. Okay. Ka taki oware pe ku mate mai me a ia o tonga lere ma whana i ka me a ku mate mai ia. Kai tuku mai ke wanga hoko i wawe pe he. Tupe ke utari atu. Ai unga rito e tamite uo fulu tupu Iyo, Kaku ungali kana lele mai pe. Lele au pito ai otio mai tatata no lele au pito. Okay. Iyo. Koe ni o koutou e hanga koe ni. Mawe pe ka ke te whakafono ai o me whakafono ko ku whaawa pe ke ta hau ko atu he fo i video ke he Sai pe ia. Ka sai pe ia Sai pe. Sai. Hau ko atu tolu Yo. ua ta. O mahui nga foki. Tatari. Ke tau. Tatari Koe ni ko put live taua. Ia, hu mai. Te ta foki ke interview ko ia pe ko whakaike eke o tonga tapu o eua. Whakafofonga wharearea o eua. Ai na interview ia se tita i he po eua ko osi. Ai ngari ko po tusi te. Na ku whanongo hake ai. Pa te tō lalahi pe interview ko ni. Nai pehe he whafofongani na e ua whika taha tolu. Pea koe toko taha whoke ni he kau pou ko ia ke toko hifo ai eki pare mia o e whonua. Nā ne pehe polo kalama ko ni, nai osi ilo i peia he nau whaha i. Oku ikai ke nau mau ai toko lahi ko ia ke toko hifo. Because no confidence he eki pare mia o e whonua. Mare. Na oho vale au pito, mahalo, na e futu wai a se tita pe, pa oho vale mo au, he nau pehe au koe kei taimia koe au kei whai pe ha ngahi area, kai kei ki mua pe whai koe ni I vote of no confidence, ai hiki ni ma. Ta koe ni ko si ilo pe ia e nau tolu, ko oku kei taha pe, ai tokolahi ia a e nau whahai. Pe ai kei mahalohi pe ai pure a ngā ia i he vote of confidence ko ta tala noa ki ai. Koe ua ki ai, nā le toi pe, nai kai ki toi whai ha whakatau hosi, hanga ko whakatapu, nai kai ki toi whai ha whakatau hosi ia, me he kulupu koe a nau tolu. Ai pe koe whai whakanga, ai koe hou eiki, tau atai nā pe mo whai patoa. Koe tolu, nai whakawawe hono ui ia he sea pe mo e pale mia. O whai ai nau talanoa pe mo tonga tapu nima. Mare. Pea koe area koe ni pe lava ke tuku ai tau ti peiti, ka e hanga tonu ia ki he hiki nima, he kohinga ko fuolahi a hono tau ti peiti i he whare area ai ngai whakotuu mo e tari ko ia ai pureanga,
Pea mo ngai tuku aki na fai koe ni me fai whakaanga. Ko tok whanongo e aku i he, koe angai ni koe ni ai tari koe ia a e ua, whafofonga au e ua. Na ane toi pehe foki, na e osi e whakataha koe ia, na e whakawawawe ho no ui koe ia. Pea whainga mai a tonga tapu nima, ke lava ke nau whakapā, aia nei kai ke ne whai ha tuutuune ki whakataha koe ai sea mo e pare mea pea mo ia. Ka olewa ke whai ki ilau ki ai mo e kurupu koe ne anau tolu. Panale pe na kau ia I whakapaange ki ai. Pe e lava, pe e koe ha lau koe fotu mai ke ua te ha tau tipe, kai vouti aluhanga tonu pehe ko hinga ko silahi ai lau whelau aki ki ai. Ko mea koe na toi mahi no mea iai. Na whakawawe a hao no whenga I koe ke whai ha tūtoni. He koe iai, koe maloloin he kai ho ata pe koe ha. Heanga koe whanong he interview koe ti. Pea teke lava, teke hau mai e whahinga I e whai whakaanga. Ai whai koe ia ai tonga tapu nima. Ke whai e whakapā koe ni, o whai koe ki taratana, ko hu e whare area ia he taimi koe ia. Ke whai a hao no pāloti. Pea koe mea nei hange koe kutoi tuhake kau tamak whai koe a lau pea moe ha. Kai ke koe angai ni e whenga I ke streamline atu e process koe na hoko fo I waha taimi koe ia. Koe mea koe na ki whamamafa ki ai he whakafofonga e ua. Neongo kuna os ulungia ki nau tō. Neanga ne ilo I koe ai toko lahi he nau. Na ne pēia kuna os ilo I pēia he whai whakaanga. Kuna toko taha pē. Ka kuna whea mau e tau ti peiti. Ko ngā whea mau ke viritaki ki he loloto mo mo oni. O ngā whakaanga na tukwaki ki ai pale mia. Ai a koe fo I issue e whaono nai. Eanga a ene tari. Koe, o tau sia tato make sense ai whehu I koe mo eanga taratano a whakafofonga e ua. Pea mo whea mau koe e whaha I whakaanga. Koe maximum 10 minutes kuna whea mau koe ngā koe taimi lele I whantu te ringa mai kakai o whanua. He koe osi e kai whai ai vouti koe o no confidence. Ai koe le poini e kuna umamahi. Koe kai ke whai ai o hange koe tutune ai koe nisi tutone ko pau ke tau tipeiti I mau pe issue. Pea toki whai a ono hiki ni mai. Te tuku atu kati koe parofesa. Io, malo pito Pleiku tānaki mai ko ia pea mahoinga pite ai upoi ni koe na o mai mei he whafufonga ko ia a e ua a toke tā nela fusmalohi ai upoi ni koe na o kuke o mai pea o koe ai umea whakakonistutone mo whakalao ai pea koe mo umea whakateknikare ai pea koe mo umea whakafonga ngā ue ai o ku nau mamiri holo he umea ko ia o ku ai e umea ia ai o ku ikai ko ha mea ai o asi he lao mo konistutone ka koe anga pe o whotutu ufonga ngā ue I he kau ngā ue anga mahini pe koe tutu uni ai whare area. Koe? Ai hange koe ni. O kui ai ha tutu uni ai whare area kia taimi pau e talai ha whahinga mea pehe ku whai kia ha whelotoi. O kui ai ha taimi pau ki ai pe o ikai kia ha tutu uni pehe e ia u lava pea toki talato e mea ko ia e toi minite hongo fulu pe ka nima. Aia o kai ke tau mau tau tolu ke he umea ko ia. Koe? Ka koe mei he whamatala koe ato ke tāwhus mālohi. O ku hange na e iai ai umea na e hange na e kai ke fou i e procedure pe koe protocol o e anga e whai o ngā ue. Whawhare area. Koe? Aia koe poini o ku asi mai me ne tala noa. Poini e taha na e hange na e whakawawe i e umea ia ki e tala noa ki e tipeiti pe i kai tipeiti. Koe? Pea na e i kai ke whakahoko ka kato mai aia. Tō whakahoko mai me o whamatala
o ave ka ai sake pe ave ka nau tolu pe ke kakato te ke nau mau minite fi hango fu ta ni ma ke fe unga ai a ko u konga fokia o nga u e fa politikare ia me a ko hono ka pau ko me a ia te tau pe he ko konga ia ia nga ia o fai ke mata poto e pure i ko me a ko ni e tai me ni o mana tu tau ke tangata o ke ha fare area e moi ke foi a mo foi e mo foi i ma pe ko distu tone lao mo tu ne fare area ka ku tau turi fua ki ai ka ku malawa pe ke huma o me fai ke tau mata poto mo tau a Koia ai a ko me ai ku fi ai ko tau da no ane politiki ko ha o wa malanga ni ke tau hu ki he vani ku tau sila politiki ko fe u si ai ma fai mo uhinga pe ka pau e ko la a ba ke Amerika hu wa fa ki ka mo loi ko tau taki ai a ko me ai ko asmai ka ke tau lava he ka ke tau lava fa ma u pe tu kuatu hange ko fa matala ko o mi pe ke tasio ki ai ko fa matala e to ke tata ne la fusmalo hi e fa e ke ko ya se tita pe ko taha ko ni kala noa ko ki na o si ilo pau e na fika e fi ata fi to tata ha ko fi la fa oske ka fa foket ka ko o ku tato ki nga uno be foket na motu e ta polo kala ma ho me kai nga ko ma hoko wine ai ma auto ma minute ni ma ke o full pa te mato ki tata wat ka tu ke fra o se o me na fi ma e pure iku ke o atu ka ko to moto a me ane nai ko poin frase ko fi lave ke ai pure iku ko ne pe ko na os mai no pe no to ta pe ko no fare ta te na fo ko ia ai ko me mari a pito ia ko hanga fo ke ku vakai pure iku ko fo i vote of no confidence ko ni ne ke fa u ke malohi ai fa i lo kai na fa u pe ko me nga u ke fa ya ke check and balance pe ka te fo ke pe pure nga ia malawa pe ya time ke malohi ka fa i lo ka te ke tau ma o fo i me a ko ia te ke tau ke kai ko me mari e na to ko valo pe ka minister kai ai ko to ko valo ka minister ala to ko fa ki ai ka tau taina ora ke to ko tahaua pe ala to mo to ko wa o igno pere ko ia kai ona wala kreva o tafa ai foi pa lot fa muy kai ai ko mari ange mari ho tala no ke fa ai ko coalition fa ai ko kai ka te fa fo ka tu e pure ko ke to ho ka tu pe sai pe ke to pe ta iba i malo o mahui nga ma pe ke ta ai pe mo ki tu o lave e ngai me ai heni pe ko ai ngai me ni ho nge o ku pe he ko nai to ton pe ke numi ai ngai fo tu fo poi ni ko ni tu kwa ki me fa no ai pe ha ki pal ai pe ki me ai fa pe ni ma kai lo loto tak mo ni fo tu ya ko ya mo ni fo tu ko ya ye ta fa ke ta tak ma hui nga pe fo ke ta tala no pe he ke ta hanga fa fai ke ai political document pe mo e ke academic document mari pe o si lo pe ai ko e palofesa ka pau ka me ai ni fa ka academic e nu me ngai poi me ko me uta tau no mi ia fo ke te kurieta mari pe o se age fu pesi e tolu mahalo pesi pe ia vai wa pesi e poi ni lalahi kai lava he ko ta e uhinga ke lava ke u repetition e time ku fai no aki u ngai poi ni hele movete ka ko time ko fai a political discussion pe he as much as possible ko ha ai temets ko e fai ki hono white ngai issue I think ko tahai ai me ke tau whakakau ki ai ke anga hono vete ki pehe i ngai issue ko ni. Mari. He ko hange ko me ana ke lave ki ai.
o ko te pe la os ma mahala kai ke lau lava I lau tolu ke kai ke lau malohi lau tolu ka kono ohi koe o ngahi isi o whao no koe tau lawe ke ai koe tahe ngahi isi and I won't be surprised e tau o hake me he taimino au ki he teu whiriwharearea ka hoko mai tukuat ka koe Professor Aloha pito pureiku koe poini mahuinga au pito ia ai pehe pena e fuulahi pena e totonu ke numi koe ai whao no koe na aku mamata au ia mo whanongo ki e ongo foi aholo ua koe na bahu inga ia pito ke tuku au taimi whaatatau koe ke whanongo loloa pe hau ka mea I tonga lau au hoa kana uhanga tuku hoku wā I tā ke whanongo ki whailo a kautama he koe mea mahu inga hange ko tala noa mei os katoa e u ka veinga koe o ku whai kai ka hoa amo parapare mahe fo I whao no koe ke toi he mea koe mea nei kai ke lava he kau miti ao eke mo e reporati mo whamatawai mai me pure anga mo ha koe whao no e ka te au sai au ka pana nau blere he aho wha koe ko uhinga ko poine wha no mahu inga au pito ki he taha kotoa pei tonga mo e taha kotoa pei muri ki he tau whikau aki tonga koe pea koe funga au e laha e pito ia ko wha wapa I pa ko wha malo ia I ngā au e koe a tonga taha I sake ke pea mo e tonga hongo furu pea ko to e wha wofa ia e tari a pare mea mo ni tawhaki pea oku koia mamangia ko poini ko mahu inga ia ai ko fofa ia ko nau tau ka vei ai ongo tafa aki ma ai nau anga e nau whaka uhinga ke ko nistuto nembo lao koi he ku whaka ofa nege ke nau hanga na to tau ka vei e nau ngahi me ako ai o whawhia nake ha me ake I kai ko nau hanga o ai e nau interpretation pe ko nau whaka uhinga ko anga e mausio mau e lao me ko nistuto ne ko ia hau e tawhaaki koe. Ko ia ngai mausio ke la ama ko nistuto ne, oku I kai mau. Ka koe mea mahu I ngā ea pa ko whamaro ia koe whāno ia ka pana te alupea te au. Ke I mahu I ngā pēka te au. He koe sio ko hange ko ta anō whaasika o whaafoke atu. Koe uka veinga ia koe ni e kei aluhake mo aluhifo kana e osi whehu I pea tāri pea whanongo katoa ke e whonua. Koe. Pea e hoko rewe nia koe hange, koe foi whahaona koe ni e hange a koe ha foi point of reference. Koe. Te tau tā noa he, te tau hao si o ke whaano. Ai haka ke whaano e point ni tolu noa pe koe hao kai foi whamatala koe amo e tari. Se ke ne mea au ne whai ke no hulu tau tolu. Ke tokoni ki he tau mahino. Whawoke atu e pureiku koutui koe toi whai mai peha o hoko atu pa ke whama popo mai ai maro. Mahalo pito Professor, kwai whoke bea ngalo ia tau tole wha tau tipeit koe ni, bea ku uhake mau pe ia he kau tau tipeit ia nihi. Oua nā ngalo ia tau tole, ai ngau e lahi ai pureanga lolotonga, ai ikparemia. Hono tuku mai ai whonua, he taimi polo palema lahi pehe, o kamata, hange koe COVID. Hau pe ai COVID, toka hei pe polo pale mai pureanga koe ni, he nei ngahi ua whaki, mua, moeha, hono kei whai mai, hono whaka mao popo. Kai hu mai ai COVID, nei me hanga e ia tuku katoa ki tua, ai ngahi u polo pale ma, very important one. Nei kei whakatafe mai me ngahi pureanga koe kia tiki nauto. Ka nau hu mai, o nofo taha ki he toka ngai e whakakai whonoa he COVID. O koutu I koe ngau e matuaki lahi eni mo kafa. Pea koutu I koe whatongia lelei si e nau whai. O whakatatau ke mea ngau e le mau he whonoa. Pea moe whai ngā ilo mau e he whonoa. Ta neongo koe pe kautoke tā lelei whakaofa. Ka koe polo pare mai goes beyond he anga e tau sio atu.
ke ngahi toke tā he Pasifiki e ngahi mea ni ai fe turi koe ke ta ofi ai pipihi ai maha ke COVID pia koe fu whakamalo lahi ia me tau polo kalama ke ngau ele leina e whahe tangata eki pale mia mo ene pure anga pia kutoton ke ua ngalo ia he tau tolu he kui loto ia i he tau tipeiti koe ni e ngai ngau e lahi koe ia pia kutoton mau pe tai me tau tipeiti we have to tau pea in mind ai wholonga lahi mo whai ngata na whai he pure anga koe ni te ki tu atu hau ki komeni paka pau ke te whea mau kau ki round up ata o sepe. Mahalo abito pureku pe ko mea moone apito e ko whea lawe pe au ia ke poini koina na ke whama whawhai mai kai toi whawhokat peke ke tau whama apop. Te kai ke ai ha foi kuonga o ha pare mia whaingata ape. Koi. He na ikai ke ngata pe whaingata wha politikare, wha ekonomika, wha sosiare, mo e hafua whaako. Ka koe toi whaingata whaka na tula na e hoko mo e whaingata whaka na tula wha mamanla. Koi. E tolu. Kana ike ilawa e he pare mia mo e ne kabineti, koe mea mo one apito. O nau lava o whataki mai ki tau tolu, ki tau lava pe o tau whanua. Whataha mo ngai whanua o kunau mālohi ange pe mo uange ho nau ni mā mo e nau paanga. Pea kui kai ko ha ngā au e whaingofua. Whaingofua whoke tau whaasio me tu a mo e tau whakaanga ko e hange pe ko e tau rea ko e tala noa ko e heka ko e ke sea ko whui mea ke hei. Koi ya. Ka koe te whafokat ka koe, ka ku tau whamalo. Hange ko mea ko mui at pe whamalo ke whai ke pare mea me kabineti mo nau. Whai whatongi au tau mui at kono whafonga i katoa atu e tau tonu me tau poro kalama. Ka whafokat, ki au whangatuko mai malo. Malo Professor, ko tu tawa ubayan ke ki foi poini. Ai toi maali e ange. Ai kaha o e patoa. Ke whiwharerea ka hoku mai. O ku kau mai ai vote of confidence ke toi ki i ataange a e tau sio mo e tau whakakau. Ke ha o e nau kahau. Pea mo ngahi kulupu o nau fōmu koe ni e hiki nima i koe ni o e vote of no confidence. Pea e mahino lewa e tau lele atu. Ka ikai ke whai ai discipline ko ta lawe ki ai. O kunau fusai he tau tipeti whakawhawhai nau kau whakawhawhonga kehe whakaanga e whare aia. Ko lava lele ho nau whatongia nau ngau e whakataha no mo foto ato e ngahi upoine whaono koe ni. Koe taha o e mea koe ia, koe ngā pe, koe ngā koe. Ko mau e hange ni e ha reference au ke lau ki ai. Ke tau, ai ake pe mea whewhe whika whiha a veai. Whika hama. Ka koe mahu i ngā pe tēnau kei whaitaha i he tawhaaki koe ia whakataha pātoa mo e whalealea independent mo heo eki. Pak tau slawe tau e polo parema koe tau te whito ke heo eki e nau lolo e nau kau e whai coalition koe ni pe koe whai whakaanga koe ni. O koto i kua ko pe mea mo i pureanga. E ngai foi poine whaono koe ni i koe ngai ume ai o kuma whatuki pe ku nau iloange nau tolu i e tau tolu ai mahui ngā ke whai ha whakalele o ngai ngā ue koe ni. Pe koe tali koe ki he tau tipeiti. Hamea koe ke whai e tau tipeiti mauloto ke tuhake, mauloto ke question e mea mo e mea koe ni. Mo e tae whakawhie maali e ngahi u process mo e anga o e haa o whakalele o e whale alea. Kono solowa tu uloa koe nau whenga ke whiri whale alea ka hoko mai. Ka pau te nau kei tu umau e taha koe ni. Te hewa ko chance koe toi pe toko tolu. Pea huu mai. Paka wale ko mo veu. Pea ko hange koe laua e mo tua koe. Tau taria ke kaha u. Malo e mau whainga maari e Professor, o whātu.
malo pulei kulawa rei ai polo kalama pe mo fa ma bo po mau inga kona pe a te tangata pe ai pe te tatau ai ko fa malo ki tuku va ita mo ita i va o ke fai a fa hoko le rei pe ngai fa kau pe ngai fa matala me ngai fa mo oni mai o me a ke po waki ai kavinga pe ko fifi ai ke o te fa malo lai ke te koi fa malo ke mo tolo ko tope mo me mai pe te mo me mai ke polo kalamani e to foto fa ke ate tau polo kalama ke mo tu foto fa ke ina sai mo ni ko ke na wa mai ki ai kai tu ke mata tau he ka tau toki wakai ho tau e fe o falaiat ka te motor o fatu e purei ko ka te koe pe mo fai fatongia hena ka ta tatau ai malo Malo.